daw? DSC. DSC for transparency? Transparency. Transparency. DSC for transparency? Transparency. Transparency. Selamatan! Yalebet selamatan! Torbet selamatan! Torbet selamatan! Torbet selamatan! Torbet selamatan! Torbet selamatan! Torbet selamatan! We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Yakahok. 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 for transparency! Transparency. Transparency. DSC for transparency! Transparency. DSC for transparency! Yedawa! Yakahok. Yedawa! Yakahok. Yedawa! Yakahok. Down, down! DSC. Down, down! DSC. Down, down! DSC. Down! DSC. Hai Rajang! Government. Hai! Down, down! DSC. Down, down! DSC. Nakaliang jong kilay tilig siyang balang na West Kasil Suswek bakantop ya KHYC West Kasil Suswek ka WKSU ka WYF menta kasingi ka absent tarik unaywi ang kilapanlong ya ka peace rally ban penpaw pat persya ya ka jing tungkam ka DSC West Kasil Suswek hagabaya kani ka rally lasang State Bank of India Nongstoin cha DC office hadin bak isang balang kilapoy hajan DC office nakaliang pulit kilapan sange no ikidukot sang balang bakladon ka jingi pininya kumta lawan magistrate ha ka jingi kran bat magistrate nakaliang isang balang kiladawa banya kendo bat udisi bat kumta hadian kani nakaliang audisi ula sya banyak kendo ban nakaliang kisang balang hakajingya kendo ya audisi kila dawa banang ni syakmat karukom tungkam tungjam kanlong kabakhut bat kila dawaru baha kabayade bat kapus LDA com types personal interview ban pinsange aswa bat nakaliang audisi ula kular ba karukom tungkam tungjam kanlong kabakhut ba ula kularu ba kular ban khot ya kisang balang haswa ban pelong ya kanu ke exam kanang mulong kabakhut kat ba hakabayade bat ka personal interview LDA com types umla ban pinsange hakabayade ba kani nakaliang kisang balang kilaong ba kibon mat bandawa ban penkhut ya KDSC kin sabu da ka memorandum ha ka baya dai bat kani bat kat baya ki post LDA com types kin sapsyong perkhat kumno kin ne ya kani ka benda Pasni nakaliang kilay tali kisang balang ka WPSU bat ka HYC ang tag WYF nila perlo ya kan ka protest rally balong jai manlit syadu syadan DC office banekran ya kajing penlong kendrum kendram bat kajing molong bebomlong transparency kar kom tungjam hakabalam akini kisni kalami kolong ba hawide bat kapus LDA kom typis para penlong penlong daga DSC kolong ba kikan disebut kendrum keram mungkin uksa kolong ba nakaliang bisi itu kepuar ruang ba ya kan ka typing test la penlong Hanong Stone College pada kata kajing penlong Hanong Stone College kolong ba kita core komputer juga nang Stone College telah sakta ban virus baru di file juga DSC di file juga DSC kemudian telah sakta belum pada melak hidup ban pandemi kita result sheet kalau bah ke tu pol DSC bah isumi sulak ban print tang tarik bah pandemi sipun telik tarik telah dah desha atau virus kemudian kita kispat komputer kalau ada penting kenapa lah dari sisa utau virus kemudian bagi tu file la korab belum bat kena make sure kita tarik dia mentah kasih ngilai kendu audisi bat audisi ngilai keren syai ba nakaliang ju ba nang ne syakmat wa nakaliang ju ban penyel page RT ya kom tukam jam mari ngilabu sipun kijing tawa kam na record keyboard kom ki video clips apa personal interview bat nang ta apa jika written test ki ban penbiang ya tagi ban screen ba ya kita kinong to exam akim ne penon kam bakalan kin rat ki mobile kin penkam kin le boy tu mah proxy te hakbre barkan ni kalau nakaliang disi uang bang lokat pat ini kalau bang kin tho da ki jing tho ya ki ba kim sunghun nakaliang jungi kisang balang dan ni jong ki samlawat kam macam ai hau ya ki jing tho pat ngon sa tho ko bos usah tho mau usah tho ek sarkar pat ka sarkar penbiang kita ki jing kam bar khoi jong disi ke ba ngaru ngakloi ban penya bejar di pelong transparan kumba talong kisnam ke leda kapol jong arun kemabi ai ke jingiro kapol kalau ba kari gawe ka DSC ke benengkong ke ba kalong transparan satu kata-kata bangi kwaru ba nang ni sikmat ba kan DSC kan sim ya kata kan uksa ka balong transparan kumba lale ki we ki DSC ba kama syua te kita ki bangi ya krem adusi ba ka bede berka jing dawa jing ong ban pesange ya ka personal view ke balong lasai ka singi arpendu terik akabri dusi bang ba ngamla ban le kane ban persange na markidan sibun ki kendrum kan ram
bat kini kisamlawat kambat jam kibla ada pas haki written test ma ti ngipat hak beri berkani kum biseng walang ni haban syong perkat guna ban lek nam ta la syai kasi la de ngin move syokot tan ne nilai dari kinetic action kalau ba isa adin kata ka jinge syong perkat jungi isa la ban ai karai nak leng jung iha ka bayi ndu ka bisi ini la dawa no bisi ha ka dei ban kom thumkam hapo DSC ka dei ban long ka khoj na du ke da ka na du ke ki kom penilai atau exam ini nak leng jung ni orang bahak forward to exam ro ia gitu ki question paper itu bi question paper kim dei ban leak lani kim dei habangi juga to exam em ke judo kini ki question paper em ki justam tingi ong ba lak no ka kitu ki question paper haswa ban to exam ki dei ban stam te na la to exam la dei ka por salau no yo gitu ki question paper sasam si ki ba kata ka dei ka ba ngi dawa no disi ba ka dei ban nong ba khoi namar lada kitu ki question paper kimdon ye ka stam la pendat ha kitu ki question paper kamu kata kala don ka ba la le butuk la de kala don ka jing le ka ba mihap te hadir habai de ba kading la ya kren produksi ru ni ong ba pikular ingi ba nang ni sakmat kan long ka ba khoi ha ka bede ba ka thumkam thumjam ong khoi na kular ti bat ngi ong lada kalong ka ba khoi sisa na kaliang jungi kisang balang ha ko por penong exam ngin le japo spot ladang ngin lap ngin le dak bateng bat ngin sisa ya kani ka rukom thumkam bat na kaliang jungu ba lada ong yang ni ba lada filap ya ha bede ba kani ka banta pin ai report yang ni bat ong ru ba nang ni sakmat ladang penong ni kanu ke exam khot lang ye yingi ku kisang balang bat un i ba kumno nga organize ye ka exam ha ka bede ba ki jing le isi bat ong ru yang ni ba lada phi kwa ban ai jing mut phila ban ai jing tho ini bat hak po haswa ban dong ji exam ro ban long ye ka exam khinu ma nakat bat ni le expect lang ha ka tu ka jaka bu le jaka exam